Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Amakuru mashya, ibintu byakomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Minembwe, aho urugamba noneho rwamaze guhindura isura, ubu intambara y'ikoranabuhanga nikomeje gufata indi ntera. Ni nyuma y'igihe drones zikoreshwa mu bikorwa by'ubutasi n'ibitero, uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku kurasana mu kirere kwaranzwe no guhanura indege itagira umupilote, ubwo ndavuga drone ndetse n'ibitero bikomeye by'ikoreshwa rya drones kamikaze kuri wa 25 na 26 Mata 2026. Hagati aho inkuru y'ifatwa ry'umusirikare FARDC ivuga ko ari u Rwanda mu birindiro bya Minembwe ikomeje guca igikuba. Niba ushaka kumenya uko urugamba rw'ubutasi n'intwaro zigezweho ruri guhindura isura y'intambara mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kanda subscribe ubundi twinjire muri iyi nkuru. Reka duhere ku itangazo rishya rya gisirikare ryasohotse kuri iki cyumweru. Ingabo za leta ya Kongo FARDC binyuze mu muvugizi w'ibikorwa bya Sokorade muri Sud Kivu, Lieutenant Ligan Mbuyi Kalonji, yemeje ko zahanuye drone yo mu bwoko bwa UAV mu gace ka Minembwe mu karere ka Fizi. Iyi drone ngo yari ihuriro rya AFC M23, ikaba yari igambiriye kurasa ibirindiro by'ingabo za leta mu mudugudu wa Kakenge. Icyo mugomba kumva hano nuko iyi atari yo drone ya mbere igaragaye muri kariya gace. Icyakora ubu noneho FARDC iragaragaza ko yiteguye bihagije kubyerekeye uburyo bwo guhanura izi ndege, ibyo bita anti-drone systems. Iyi ndege ikaba yahanuriwe ahantu bita kuri Poezero, ahantu hakunze kubera imirwano ikomeye. Igisirikare kivuga ko iyi drone yari mu butumwa bwo gushaka amakuru, ariko ifite n'ubushobozi bwo kugaba ibitero. Ibi byerekana ko intambara y'ubutasi bwo mu kirere itakiri ibanga, ahubwo imaze kuba intwari isanzwe hagati y'impande zombi. Ariko noneho ubu ikaba iri gukoreshwa mu buryo bweruye mu gushaka gutsinsura umwanzi mu birindiro bikomeye byo mu misozi. Ku rundi ruhande, nk'uko tumaze igihe tubibona, uruhande rwa AFC M23, umuvugizi w'iri huriro yashyize hanze ubutumwa ashinja FARDC n'abo bafatanyije gukoresha drones zikomeye kurusha izisanzwe zikoreshwa. Kanyuka aratunga agatoki drones kamikaze zo mu bwoko bwa KT-6. Izi drones kamikaze zanditse mu itangazo rya AFC M23 ryasohotse uyu munsi, aho ngo zifite umwihariko wo kuba ziturika iyo zigeze ku kintu zashakaga kurasa. AFC M23 ivuga ko guhera kuwa gatandatu nijoro kugeza ku cyumweru mu gitondo, uduce twa Gakenke na Mikenke twarashwe ibisasu n'izi drones mu buryo budahagarara. Ibi twereka ko ubu intambara yarenze kurasana imizinga n'imbunda zisanzwe, ahubwo impande zombi ubu ziri guhangana mu kirere. Mu gihe FARDC ivuga ko ihungabanya drones z'umwanzi, AFC M23 nayo irashinja leta gukoresha ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru mu kwibasira ibirindiro byabo ndetse n'abaturage. Uku ni ukugaragaza ko ubu amasezerano yo guhagarika imirwano ari gukubirwa n'ikoranabuhanga rishya riri gukoreshwa n'impande zombi. Ni ukuvuga ngo ari kuburizwamo n'ikoranabuhanga rishya. Hari indi nkuru ikomeye cyane igisirikare cya Kongo cyongeye kugarukaho, ifatwa ry'umusirikare bivugwa ko ari mu mutwe w'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda, RDF Special Forces. FARDC ivuga ko uyu musirikare yafatiwe mu mirwano yabereye mu misozi ya Minembwe muri iki cyumweru turimo. Iyi nkuru ntabwo ari icya mu buryo bw'ibirego, kuko Kinshasa imaze igishinja Kigali kohereza ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko rero kuvuga ko bafashe umusirikare muzima Special Force biba ari ikimenyetso gikomeye kuri leta ya Kongo imbere y'amahanga. Ariko igitangaje kurusha ibindi nuko buri gihe ibintu babivuga ariko bagasanga bafashe abashumba, bafashe abantu biragirira inka bibereye hariya mu misozi cyangwa abahinzi, bakabita abasirikare b'u Rwanda, dore ko batanazi naho bababwira ngo bavuge ko ariho baturuka. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira
leta ya Kongo ikomeje kugenda ihimba ibinyoma bitandukanye ku rugamba, ariko igihari nuko ubu ikoranabuhanga ryo rikomeje gukoreshwa. Reka tugaruke ku buzima bw'abaturage muri kariya gace ka Minembwe, uduce twa Mikenge, Gakenge na Poizero tumaze igihe ari isibaniro. FARDC yibukije ko kuva inama y'amahoro yabereye i Montreux mu Busuwisi yarangira, ibitero bya drones n'ibisasu biremereye bitigeze bihagarara. Icyo tugomba kwibaza ni iki? Ese kuki ubu noneho intambara ya drone ikaje umurego mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kandi twari tumenyereye ko ziba cyane mu majyaruguru? Impamvu nuko imisozi ya Minembwe ari ahantu hashobora kugenzura intara yose. Utunze ikirere cya Minembwe abafite amahirwe yo kumenya aho umwanzi ari naho yerekeza. Ibi bituma drones ziba intwaro itajenjetse. Abaturage b'abasivile bo muri kariya gace rero ubu bafite ubwoba bukomeye, kuko ntibazi niba igisasu kiri bubagweho kivuye ku butaka cyangwa mu kirere. Ibi birerekana ko uburyo bwo kurinda abaturage buri kugenda buba ingorabahizi, bitewe n'uko drone ishobora kurasa ahantu hatandukanye, by'umwihariko ikaba yarasa no mu baturage nyine itarashe mu birindiro bya gisirikare, ahubwo ikarasa ahantu hose harimo n'ingo z'abaturage. Ibi ni ibirego AFC M23 imaze igihe igenda ishinja leta ya Kinshasa, aho bafatanya yaba Barundi ndetse n'abandi batandukanye bafatanya muri uru rugamba rukomeye cyane rukomeje guhuza ihuriro rya leta rigizwe n'ingabo za leta FARDC, abasoda b'Abarundi FDNB, Wazalendo igizwe n'imitwe myinshi y'abamayimayi ndetse n'abicanyi, hakaba FDLR, hakaba abamercenaires ndetse n'abandi benshi. Ni ihuriro rinini rihanganye na Twirwaneho ndetse na M23, ubwo ndavuga muri Minembwe, ariko no mu bindi bice birimo Masisi naho aho drones zakomeje kugenda zikoreshwa cyane ndetse zikanahitana na bamwe mu basirikare bakomeye bari muri Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse n'abandi batandukanye, nk'uko tumaze igihe tubagezaho aya makuru. Mu gusoza rero ni ngombwa kumva ko ibi byabaye kuri wa 25 na 26 Mata 2023 ari ikimenyetso cy'uko intambara y'ubutasi n'ikirere muri Kongo idateganya guhagarara vuba. FARDC iragaragaza ubushobozi bwo guhanuriza indege, mu gihe AFC M23 nayo ivuga ko ifite drones zikomeye zo kuba zabafasha muri rugamba. Ariko nk'uko bigaragara leta ya Kinshasa yashoye arenga miliyari 2 z'amadolari muri rugamba, no kuvuga ngo drones zo barazirasa ariko zikongera zikaza ku bwinshi. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko nanone ni inkuru ibabaje ku baturage bo muri Minembwe, nk'uko mu minsi yashize habaye imyigaragambyo y'abanyamurenge n'abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba Nord na Sud, aho bagiye mu mihanda yaba i Washington DC, yaba muri Canada, yaba i Nairobi muri Kenya, aho hose bakamagana ubwicanyi bukomeje kubakorerwa. Inshuti bakunzi bacu, ese iyi ntambara murayibona mute? Aba baturage bakomeje gupfa bazira uko bavutse, murabyumva mute? Muduhe ibitekerezo byanyu hasi muri comment section down below. Ahagenewe gutanga ibitekerezo buri dukomeze tubane 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.